Bakunze ba The Future TV, reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nk'ibisanzwe. Ngendera je Mark Ruti nimubone nje nseka kugira ngo n'ibindi ibyo ikinzanye. Bakunze ba The Future TV no kugira ngo mujye mureba bwa bwenge bwa bya bintu twita ibigarasha, kugira ngo mubone ko kimwe mu biyobora ibi bigarasha ari ubwenge buke, ari n'ubuswa, kandi ubuswa burya buganisha no mu mafuti. Ibintu biba bigayitse, ariko ni kakabi gasekwa nk'akeza. Bakunze ba The Future TV, kuko kuri umuntu nk'uyu nguyu, ngira ngo umuntu witwa Nobo Marara, iki gisambo cyitwa Marara murakizi, kibaga za mazutu, aho cyabaga mu igaraje rya Republican Guard, kikiba za mazutu kigashyiramo ibiyobyabwenge n'ibiki byose. Kubera ubwo bujura kikaza gutoroka igihugu, kikagenda kigahita kigira ikinyapolitike. Uyu muntu witwa Marara mundebere kuri iyi Twitter muri kubona hano, ngira ngo abari kuyibona murabona ibintu yanditse ngo mu Rwanda ngo bemeza ko abiyandikishije ubwo aravuga kuri liste y'itora, ati mu Rwanda bemeza ko mu bari biyandikishije kuri liste y'itora abashoboye kwitabira amatora y'ejo kuwa 15 z'ukwa karindwi bangana na 98%. Sinzi niba mubyumva. No kuvuga ko niba ari 9,000,000 zisaga zagombaga gutora zari kuri liste y'itora, ababashije kugera kuri liste y'itora bagatora ni 98% ya 9,000,000. Murabyumva bakunze ba The Future TV. Noneho agahita avuga ngo none se ubwo ngo Kagame we yagize amajwi angana na 99.15% te, kandi ababashije gutora batageze abaswa ni nk'abasazi. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo ikinyabupfura ni nk'imibare, ngo burya ngo nta muntu ubyiga akuze. Birahita ibyo, uwo mugani urahita uganisha kuri iki kigarasha cyitwa Marara mugiye kubona hano mu Rwanda. Ngo bemeza ko ngo mu bari biyandikishije ngo kuri liste y'itora abashoboye kwitabira amatora y'ejo kuwa 15 z'ukwa karindwi bangana na 98%. Sinzi niba mubyumva. No kuvuga ko hari 9,000,000 zisaga zari ziyandikishije, zari ziri kuri liste y'itora. Muri izo 9,000,000, 98% yabo niyo yabashije kugera ku biro by'itora iratora. Ibyo bivuze iki bakunze ba The Future TV? Bivuze ko wenda mu mibare ari nka miliyoni wenda nk'umunani na magana ngahe zisatira 9. Noneho witwa Marara ati niba mu Rwanda bemeza ko abiyandikishije harabashije gutora 98%, ngo Kagame we yagize amajwi angana na 99.15% gute? Mwumva icyo kibazo, mwibaza icyo kibazo mwibaza icyo kibazo bakunze ba The Future TV. Munyumvire namwe umuntu muzima wigira inyarugenge, wigira umuhanga cyane, ngo mu bigarasha ngo numwe mu bahanga byemera, uwo niwe wibaza icyo kibazo. No kuvuga ko abantu ngo bari 100%, we ibyabara ntago yumva ijanisha, ntago yumva percentage cyari cyo. Aramutse yumva icyo bita percentage cyangwa se pourcentage cyari cyo, ntiyakagombye kuba yibaza ikibazo nk'icyo ngicyo, kuko baramubwira ngo niba avuga ko abitabiriye ari 98%, ahita yibaza ngo ubwo amajwi 99 yavuye. Marara we, Marara. Hari abantu mu kwiyamamaza bavugaga ngo nimwicare mwiga. Ni ukuri mukwiye kwicara mukiga. Ibigarasha mufite ubwenge buke, muri abaswa, muri n'abasazi. Ni nayo mpamvu mubona ibigarasha, kuko nta muntu wagakwiye kuba ikigarasha atekereza neza ari muzima. Kibaba we, uyu nguyu Marara anyibukije umugore wa Karegeya, umugore wa nyakwigendera Karegeya. Niwe wigeze kuvuga ngo arimo ngo aragaya leta y'ubumwe, ngo kubera ngo abaturage bakennye. Ngo icyo gihe ni mu myaka ishize, ubwo abanyarwanda bari bamaze kugera kuri 12,000,000, atari ko nk'ubwo ngubwo ngo leta yabuze 12,000,000 zo guha buri muturage ngo kugira ngo yikure mu bukene, ngo kuko yumva ko abaturage ari 12,000,000, ngo ubwo ngo umuntu abahaye 12,000,000.
ariko bahita bikora mu bukene. Namwe ni munyumvire mu bitekerezo by'ibigarasha ukuntu baba batekereza, akumva ngo abaturage niba ari miliyoni 12 ngo buri wese bamuhaye miliyoni abakunzi ba The Future TV rero ngira ngo murabona ko aba bantu ni ba bwenge buke. Ibi birabereka ko nta gushobora gushingira ku buswa, ngo ushingire ku bwenge buke, ushingire ku bujiji, ushingire kuri revo y'imitekerereze iciriritse, ngo nurangiza wumve ko ari wo abanyarwanda bakeneye. Bakunzi ba The Future TV, ibi birabereka ko amahitamo y'abanyarwanda ahitamo ingirakamaro, ahitamo umuntu ufite ahantu yakuye abanyarwanda, ufite n'aho abagejeje, ufite n'aho abaganisha. Bakunzi ba The Future TV, kandi ibyo ni ibintu byivugira ndetse binashimangirwa n'umubare w'abitabiraga kampeni ze. Umubare w'abitabiraga kampeni ze akaba ari nawo warashimangiwe n'umubare wa pourcentage y'abamutoye. Ibi byose birabereka abakunzi ba The Future TV ko abanyarwanda bafungutse, abanyarwanda bazi amahitamo yabo, abanyarwanda bazi icyo bakeneye, bazi icyo bifuza, bazi amahitamo yabo barayazi, abari ku mutima. Rero ntawe ukwiye guteshwa umwanya n'ibi bigarasha bitazi kubara, marara utazi kubara, utazi pourcentage cyari cyo, utazi kujanisha. Uyu nguyu yabwira icyo abanyarwanda kuko ko n'abamukurikira n'abashaka kuba mutega amatwi ari abarwayi. Ibi ni impamo, ibi bintu bikwiye kuvaho, nta muntu ukwiye kubyemera, dukwiye kubyamagana. Aba bantu bakwiye kwimwa ijambo, abantu bakwiye kwimwa amatwi, abantu bakwiye kujya bavugirizwa induru aho banyuze, kuko ni abaswa, kandi abaswa ni nk'abasazi. Rero ntago imyaka tugezemo naho tugana n'umuvuduko w'iterambere turimo, nta by'abaswa, nta by'abasazi, nta by'abamarara, nta by'abavuza nduru nk'abariya nabo kwamaganwa, kandi baratsinzwe, bakomeje no gutsindwa. Twikomereze imihigo, abaswa bazavuza induru ariko ntibazabuza abagenda kugenda. Reka mashimire Ngenderuje Marc Rutini, The Future TV. Subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.